I am the youth of Meghalaya. Ngau sero ni benta kamenrit yonga. Angni digira mamung nan chulija aro undina sanongaya. Namar bam dan kam dan jam nakabenta jongi. Every day, I face the burden of joblessness. No kanyan pinorlong ya kajing ang nuod jonga. Kamon wan Panyarap dengi. Sakat kian. Our future! Introducing the MyCard by Meghalaya TMC. With this revolutionary scheme, Meghalaya TMC will ensure the welfare of the youth. The Meghalaya Youth Empowerment Scheme is a mission to empower and guarantee them a brighter future. Register now. Kinanggit kam ke parti TMC jangka penusla konstitusi hingga kasi kanyo terik ukelan ke aja apply lawan berpensyah lo ke jingsya kena baka parti jangka TMC hakate konstitusi ke aprapum. Presiden jangka TMC penusla haba ajingkran pensyah jikla patai kubor loong bakam syamla dan ke jingpra ne jingpat jangka youth wing penusla Trinamo Congress ke jing kena bahadu apun jumut kitkot ke TMC kibalami na kiba Led ban penyeso asya ke parti NPYF dari nakaliang kinagit kam ke TMC penusah kilaong banado balapan skam ikit khat hado meta git khat jang parti kim dan kibami no naga parti buat pemerintah resmi kata maupun Meghalaya News joka kat diutrik yang dikong aja pula pada ke kubur bala flash ya ke headlines ke bawah berprapum ke TMC penuslah apa penuslah di nakaliang jonga kumu presiden juga yun juga penuslah blok penuslah ngimdon kanu kajing pra kane kataka jing orpat HWD bat kejong kayu wing juga Trinamo Congress jadi nakaliang ngati si penuslah kumbalai hati kubi melin bahkan kidan hadu arpun remut kita khot dan lagi yud ki balami naka TMC ki balai peneso syakateka NPOF de nakaliang kejongi kum ki nungkit kam joka yud ki balak syak tersken nadu ka arku artarik ubenai oktober arajar arku ar kat hadu mentakasngi ipat dan kiwe nungkit khot ki balak mi nakateka parti jongi hendai ke basusi kalau ba ke kubur ke bami minin kasngi bat kita ki arku rawut ki badai kit khot joka yud wing imdan setia ki baitu iki light na tang argut laingut ki badai kit khot kiba ngi dangdon ke jinga keren ada officially ni pat appoint lagi lana nakalaga TMC Meghalaya ro kampat penskan setia lagi dan dari kumba kajia haga arpuar tarik benai Oktober kibala siapa penskan di samla haga tega si hadu mentahi kipat dan setia kiwe ro pami dan nakaliang jonga kum presiden joka Trinamo Congress ubala siapa penskan nasib di jumpa dia bat pensai sepi kemudian kanu kaji apa kamtam beri bertidur dan nakaliang kejonga nasuka pensai halor ka kipoin skibala kren dak kita kinoyalam dak kita kisamla kibala kam yati kita kino kam makmat jong parti bagi omba nakaliang ke Trinamo Congress apa pun sela ka suki palat bertreka umalami haga korbo re nakaliang jonga menong hepi bahade ni bala penskan ya ke Trinamo Youth Congress hau arjar arkuar tarik Oktober naduk bala perskan kakam nu kelak tulun bat kalong ke bastet bah haba